čekaj, kad prođe, prođe. Evo ga. Ide? Da, tebi s lijeva. Ok, super. To je ona prigradska zmija, nisam znao da to ide do Zaboka i Zagreba ona. Uvijek sam mislio da ona je Teksas, znaš. Gle, ima neki lokalni koji ide od... Na jedan put smo se ja i friend kuži, sjebali smo se na Sljemenu, spustili smo se dole jebote u Zagorje, ne? Da. I onda nas je frajer otpeljao na nekakav isto ono, na željezničku. I Šinobus je išao od tamo do Zaboka i onda smo tam preslijedali za Zagreb, tak neke je bilo jebiga. Pa ovo je vjerojatno isto nekakva slična špreha, prigradska. Njih nišćemo snimati dok stignu do pruga, onda ćemo mi krenuti dalje, znaš. Dobro, ali daj ono, a snimit ću... pol ure pa... Ok. Pa je rund. A snimit ću tvoje korake koji štim ovim... Kao bojkama, kako prolaziš tu prugu od ceste prema pruzi pa tamo još neki dio. Možemo. I neke stene na Krapini, to je to. Koliko trebamo do Krapine? Jahat? Pa nekih možda 5 minuta. Okay. Dobro. Još avion slikat. Mislim da se ne vidi. Dobar dan.